Mundo musiaisia wa Mutongo TV wa mukata balabo mbe wende na kutuiloela nenda kukethia na ndio thocha ndini wa kilungu kingi cha mukatu kunikile mathangu kana mavala me mathangu ni maitu muthenyani wa munde na ni wakatatu wa matuku miongwele mamwe wakatano mwaka ni wangilile miongwele na thantatu nitawa Salishabeti Wambua mesani tu nina mauvo kumethanguni ya The Standard ondumwe na mauvo kumethanguni ya The Daily Nation ni ndiambia na mauvo ala methanguni ya The Standard uthiwa The Standard unengetwe kana mavala manengetwe wito ni mauvo makona niti na President Dr. William Ruto kumana na ndambuka yake ila utwaisi kabindani kambe ya Kenya ithi tuitwaisi maandamano kana sekta kana muveo kwi utwaisi mukomo kumana na mathome yulu mauta vanthi ya Kenya walking nation as the president keeps flying usuni odhiu wa mauvo kana odhiu wa ithangu ya The Daily Nation na indi ni mauvala makona nitwe na maandamano me page 3, 4, 6, 8, 9 ondumwe na page 10 ithanguni ya The Standard ndiambia ni kana page 2 ithangu nisu ya The Standard yonanitie mauvo makona nitwe na uwo wa TB uwo ukiwetwa kwithia wikinyie muno kwa atumi makaluvu muthemba wa changa na kiki wetwa ni kwithia atumia aingi ila meothi uthenga methi tumeitumiania ikombe ila mothenga nacio na kitumini keu ukithia bena mukwatanyo kana nukutwa makwithia siko isu cia kukwatanyo kwa uwo wa TB yongeleka na maumabo otauma abikia misieni kana kuthi misieni yo otau ukithia nime kutoma kwithia maisamba saa wa TB kiki uka itina wa andwele kwithia matiwe ni mathayumo mithenya mivutho ibitie na siana andwana makwatikana na wa TB kevo kana kanini ka mwei umwe aka mwaka umwe na niku ya county ni ya Kakamega report ile nini kumwa itina wokuni kilinika na kabindani kala aume moshea ikombe isu kana ikombe ila motumia nthini wa uthengi wo ni batoneka yukethia mashia ula wina TB ikwatikana na matambia la mailite nimekwendeka koswa kabindani ka mukomo wa matatu ubikie na kuunga mwani kana ba iko screening tanzia imwe ya kumana ala matona kwithia makwatikanie na TB ni kana mambi kukwata uiti ibindani ya mitukini mawala me page 2 ithanguni ya The Standard serikali kuislamu vya ni wao iti umiokanyo yulua siko sia uthengi usu na ene ndi kukudwa methi maiki ithio uthiula wa elite kabindani kana tanzia imwe ya kusia wa TB siana yana imwe ni siku ithia si target wa mthini wa screening nile kwithwa yitwa kana kilungu cha screening kila kikwithwa kitwa kana kuthima andu ala matona kwithia me expose itwa nthini wa TB ni kana kukitana nawo na indi imwe katwa symptoms ila yukwatikana kana mundu tona kwithia ayenda kuthimwa TB ni pamwe na kithui kwithia kina wo kukoa muno ondumwe na kwegwa mwi waku otena binya wekulwa obikie na kwekwa screening kana kuthimwa kwa mituki twisonga nambe ni page 3 kana ithangu ya katatu nthini wa The Standard na indi ni amwe ma NMB alama bikie na kwasia endwa monde ni wa maandamano alama twaiwe kumuthenyani wa kwambilili na muthenyani wayo mailiana na kwambatwa kwa mauta na bala mthini wa report ile nenganitwe ni ithangu ya The Standard ikweta kana kubikio hiyo andu 11 mo mamini na kutiwa ni mathayumo kilingisi ni cha maandamano asuma mithenya ili na bena andu angi mbe wa miongo ile ala mewota kwithia otauna mo makwatie maumisie kumana na gunshots ibindani ya maandamano asu na maende na kukwata uiti kuma isio ni siki pathukanya kana masipitali ni meki pathukanyo umwe kati wa alamatiwe ni mathayumo na ke ni musie wa mwanake omwe kwitwa Derek kuulia kana did they have to die kabindani kama maandamano asu ni wailu siana kwithia cia isi mathayumo onamwe alama teko ni tina maandamano asu meka kubithukiwa kana maikwatana kana maikomana na gunshot o mema unduni yangu mo na indi asime kuulia kana ni batone kama kakwata haki kumana na ke beasiati police are supposed to protect life
not to kill innocent children. If it was your own son or brother, how would you feel? Asuna mweka tuwa mokuli ala mende na kumwa ni andu mamisi ila ya isi endo mo kilingisi ni chama andamano mamu dhenyo wa kwa mbililia na wakeli. Reporti ile nengani utundhinu wa idhangu ya standard weta kana andu atatu ni moma isi madhayu mo kuya kauntini ya Kiambu, andu atatu otauku ya Naivasha, andu ali eli kuya musini wa Nakuru, undumwe na andu angeli ni musini wa Ilobi. Pena maubo ala makona nitie na maandamano asu kana undu amwe mahisie madhayu mono wisome idhanguni ya katatu dhini wa The Standard. Tuisonga nambe yetu ikunikila mawala manenge yetu ito idhanguni oi ya The Standard na ala meukuna banene ndamboka ya President Dr. William Ruto kuya Azerbaijan kabindani ka kwithiwe na maandamano. President Dr. William Ruto oneka tonengete wito maundu amwe ala matema bata kabinda kalo kueto kwithia endie kwithia umbanoni ungi wa maundu angi atiete nthi yake kana nthi ya Kenya ivya na indi pakethwa na bena report ile nenganite ya kana the president flew on a private jet ina maundu angi nthini kana maundu mastare atiete nthi ya Kenya ya muisioni na indi amwe katwa alama konite kana maumani itenda mboka ya President Dr. William Ruto kutambuka kuya Azerbaijan ni pamwe na Rigathi Gachagua mutongo ingalukone ya ulei kana wa chama cha DCP ayaze kana the president has given priority to the least things that he should have given. Ndikuoti amwe katwa maundu alo unenete kana uneni wa Gachagua ni kana instead of President Dr. William Ruto sitting down in the office, he is hopping from one flight to the next, attending international conferences that can be handled by officials in ministries. Please swallow your pride and listen to the voice of the people of Kenya. Usununeni wa munene wa chama cha DCP na ke ni Rigathi Gachagua ayumani abanene kwambata kwa mathoa mama uta bande ya Kenya na balo kwetakana kwambata ku kwa mathoa mama uta tiondu it's not a global issue weta kana ni kuma na koti mwingi ula withitwe uyumwa kana weyosanyo kuyene ntibande ya Kenya na kitumi ni kiu no kitumi kana koti ula mekwenda kosa niwo otuma mathoa mama uta mambata nundu matu amakatwa atongo yala mende na kumya mawoni mo yulu wa kwambata kwa mauta meweta kana kethia kwambata kwa mauta ni global issue niki ile mbetani ya East Africa mbea Uganda ila ni mutoi onduma ya Tanzania matena mathoa meulu mauta na kitumi nikiuba kaweto kana nikumana na koti ula wiki itwe maundoni mauta na indi ni mawamgwe alangwe ndio kunengelelie thangoni no ingi ya The Daily Nation ndio kunengelelie imwe katwa mivea ila itumite mathoa mauta mambata na amwe ni ubo wa infrastructure ukithia mathoa mawaki wa malelu meyulu mauta otau na sindu ingi kana even kweta mauta bandhi ya Kenya ukithia koti ula wikitwe wiyulu na kitumi nikiu sio kasi ongelanyo sio mbe wituma kana situma mathoa mauta mabikia na kwambata idhanguni ya thantatu idhanguni ya The Daily Nation ni kana hustlers pay heavy price for transport chaos. Mwene nthi hula wakwati munini kwi muthenyani wayo na muthenyani wa kwambililia ni wethiwe aikonika kwa banene ni kwithia mabiasala amwe ni mabikie na kubingwa pena mabithukia matwa iwe kundu ni kwikivathukanyo kana mabiasala mekivathukanyo na kitumi ni kiu ukwati ukabikia na kuthea mabiasala mala mabingwa wa kila muthenya otauma akunika na yupe kundu kuma no kukwithia etha no kwenda kuthi kundu kana no kwenda utumia means of transport ila siko we lazimika kuiba ilobia si yulango ethani bandu iba kamota ka slingi yana kwangelekanyo andu amwe me lazimika kuiba slingi maana ile kuthina yulo nukwithia kwina means ya ukuisia kuyana kana paina mikwile ndiani ukabindani ka maandamano asu muthenyani wa kwambililia na muthenyani wa iyo twisonga nambe twikunikilo maubo makona nitie na kwambata ku kwa mauta na maandamano ala matwa iwe makukitana na kwambata ku kwa mauta na bala innocent lives lost as police bullets kills
ma fuel prices hike protest na indi kubikio yu report ile nenganitwe ithanguni ya The Standard iweta kana andu 12 ni mumabikie na kwasi mathayu mo kilingi seni kiu andu mbewa miongo ile maikwata maumisi na vala makomete isio ni sikivathukanyo maende na kukwata uiti na ti momemo kama kunikiebe na maundu angi makunikie andu kwasi biashara sio angi kwithia o maende na kuitithia ala makwatie maumisi mo masibitalini mekivathukanyo page 8 na page 9 inenete maundu makonanitie na maandamano ma muthenyani wayo na valayu mukomo wa ukui wa sekta ya ukui kana wa maundu ma ukui vanthi ya Kenya ukie kulikilila maundu angi mekivathukanyo kivo kisomo na vala report ile kunenga donika na maskulu maingi kwa muthenyani wa kwambililia na muthenyani wa iyo kana wa kedi mena bikia na kubingu kana kwikidi kana amanyiwa mena usese na asu ni maskulu ma kwenuka kana day schools mena bingua kwa kilungu cha mithenya ile na otaube na maundu angi ala matamba ikie ivo sector ya OIT kana ndini wa maundu ma OIT amwe katoa wala mena appointments ya kutambuka hospitalini maikosa miendelea kuthikwo na kitumini kiu vena mutumia umwe wena miaka miongo nyanya na ina wakuma kuya Masiagari village ni Shinyalu ukwetwa ethiitwe ena cancer na eweto kana atumia ndawa cia kumutethia kukitara na chalia na ni ndawa ila unenga wekela muthenya na kabindani kabate na miendelea ya masibitali eweto kwithia hata na bikiano kwata ndawa isu na au mea muno amwe katwa ala mena wo mekivathukanyo kana mailito thini wa amwe mekwiwa menda kwikwa scan na sindu cia mthembosu meweta kana nundu kwi na minzi cia ukwi melasmika kutambuka kwa kilungu kia saa kana kilomita ndasa kuthi kumamba uiti kumana na kwithia bate na means of transport na ila siikwo siwetwa kwithia kana yibithia mbesi yulu muno kana mathoa ndibisi yulu muno kumanwa na mukomo wa ukui kana wa sekta ya ukui vanthi ya Kenya. O twende na mbe ni mawo wangi makonanitie na mukomo wa sekta ya ukui na valayu unena nyolo bikena kutwa ba muthenyani wayo otau kiewo mbwa mawo ni mekivathukanyo kuma kwi amwe katwa alama ilite kubika nthini wa kikalo kila kitu iwe muthenyani wayo cha kuungamia mukomo ula witwa iwe na valayu mekweta kana ala yume nthini wa kikalo kiu iwe ni Minister Muveani wa maundu ma mwaki na mauta na ke eta wa Opio Wandai ondu mwana wa ukui Davis Chirichir na Minister Muveani wa Kinando John Badi na wa usese na Keni Kipchumba Murkomen ni matwa isione na nya na nduma mevia kivathukanyo kana sekta ya ukui na vala governor wa county Lovina Kenny Johnson Sakaja appointed kana loteto ni President Dr. William Ruto akaungame mwanyano wa mwene ndino amevia kivathukanyo ya ukui na vala mekwasia kana methia menenga serikali na mevele konetwe kilungu cha chuma kimwe ni kana kutwa isione na nya wa kwikiania kana wa kwikithia kana mathoa ma mauta ni mabikia kuthea alama neni tina wakikalo kila kitu iwe muthenyani wayo measeka na meitwe metikile ilobia ila simini na kuolwa kana wa mauta withea na slingi nini na ila ithete kana mauta ma muthemba wa diesel mathete na slingi 10 na indi umwekati wa CS akasikana they should be lucky they are dealing with them kithani President Dr. William Ruto atwana kwio na ethete mauta asu na thoa wa slingi yo umwe na indi mauta mata otauna mwanima mini na kuambata na kubikia kuambata na kilungu cha slingi 3 na nyanya amwe katwa maoni ala mumisioni ala mailite kubika mbeni wake kaloko ina mata na bika measekana nitabena andu amwe maviki yiki kaloni kiu na manengwa ivaki nikana makilie na umwe katwa ala meokonanwa na kwithia manengetu ivaki nula mundu witu wa with all due respect weto kwithia ne batwana kwithia nundu beweto kana saa ile ina bangetu cia unena nyolo na atwa iwe muthenyani wayo nitabea mama alama na ile tukulika mbeni wa kikalo kiu mana yiwe mabike tenange na meweto kwithia manengiwe ivaki nikana mese kuitikila unenyo la umitwe umwakati wa ndwala mana ilite kubika mbeni wa kikalokio weta kana when I go to the venue I was informed that there was an earlier meeting but I did not understand why I was not informed yet I am a stakeholder I was informed some people were told to come early there is money
usuno mwe katwando alama na ilete kupika kikaloni chu na akasio kaingia kasi ati you saw even the one who was shouting the strike was still on changing some tone. It's because they know the consequences of saying otherwise. Weta kana pena ndo mama tanda kwithia mendie masesengwa na ilobia na kwewa yuma bikie na kuungama na wasi omwe na kutete angaliko no ya serikali na kwasikana moko mosu ni wabikia kuungama kana ni megwa na indi ona uyo bonekana ni kwithia beno nena nyongi chumwani twendete muthenyani wa wakeli ni chumwani twendete cha kukunikila kana cha na ukumya report final itino nena nyolo kwatwa kutwaigwa yulu wa mathoa asu mauta indi twimina ni katuni ke ithanguni ye 13 ithanguni ya the daily ya the standard kona nitie ene ndima kwite ndi ya Kenya kana katuni gakona nitie ene ndima kwite map ya Kenya yandikito inflation na indi bayo te bakona nya exorbitant fuel prices. It is so heavy. They know ya Kenya as of now ina wito mwingi muno kusonga na mbekumana na mekalile ila yende yebo kanangala mayulu ya kemikalile na otau ukwati wa mthi ya Kenya kwithia utambaikite asuna mwe katwa mauvala meithanguni ya the standard na mathangwa no wisomie nthini kanombe yange ni kana kumana okinthini chamwe katwa mauvo ala na kunengelelia na ndi twende na mbe tuikunikila mauvo ala manenga itwe wito kana uthio wa ithangu ya the Daily Nation na ndi how state can lower fuel prices na bana botu nenge itwe report ya niki mauta ameyulu muno na amwe katwa alama nengetwe matumete mathoa mauta mabikiana kwambata ni pamwe na exercise duty, road maintenance levy bena maundu angi makona neitwe na infrastructure na kitumia ni kiu koti value added where to increase ikawetakana kumana na koti ule yuosa ni tukuma maundwano kana koti ulo kuendeka ndini wa maundwa ndeni wakitumi mathoa mauta mavikite na kwambata na nikana mathoa suma mauta mavikie na kuthea no nginya koti ula wosa na ua uvikie na kuthea na koti ulo kwitu uvikie na kuthea ondume na road maintenance levy otawe vikie kuthea ni mawala page 13 na 25 ithanguni ya the Daily Nation nenda tutambanyo imwe kwa imwe ndini wa mauvo angi ala meithanguni ino ya the Daily Nation na indi tuambia na mauvo ala page 4 ithanguni ya the Daily Nation na indi mona nitie bisa wangali ila ina komete muthenyano wa kwambililia na muthenyano wa keli si petrol station isikito paki wa vandu na indi paka weto kana highlight ya story no kana mauvwani kana Kenya is one of the countries with the highest taxation on the fuel in the world. Kana koti ula withi twebandi ya Kenya wosa na wekuma maunduri mauta Kenya is leading kana ni mwe katwa mbila sina koti wi ulubyo maunduri mauta ani ukitumi nikeu mathoa mauta mabikite na kwambata amwe katwa atwa ima motors mota nangalisia mutatu kana PSV meweta kana ona kwithia ni mabikie na kuungamia mukomo ola witwa iwe muthenyano wa kwambililia na muthenyano wa wakeli ni mekwithia otauma yati ya kwa bakubi report ile kwithia yumwe ni serikali itinonena nyola witwa iwe na ni mekutangaza mungamo itina wake ondu bewota kwithia be amwe mataniani wonundu nena nyosi witwa iwe na yu ala mekwithio measikana mekwenda kulasimizwa kwatia undu amwemo ala mailite kwithia mainene ama wendimo kana mavata momendie methiana na wiwe no na serikali mateku sisi view maundu ala mamukoneti mwenende wa kawaida na indi lita wa petrol kwao yuite wana shilingi maana ile na shilingi 14 na mangotele miongo ile na 5 ilobi diesel ite wana shilingi maana ile miongo 3 na ile na mangotele miongo nyanya na 3 na bala yu ikweta kwithia iminie kuthea na tho wa shilingi 10 na mangotele 3 na indi ni report ile minito kumwa ni muveolo ulunga mathoa mauta vanthi ya Kenya na uo ni wa IPRA amwika tuwala mamini na kumia oneni wo itina wa mukomo sukungamwa meweta kana we have had a breakthrough
not because we are satisfied but because we want to give negotiations a chance. Usueta wa Edwin Mkabane na keni mwene kivila wa maundu matatu vande ya Kenya. Tulisonga nambe nikana amwe kati wa atongo ingalikoni ya ODM alama aminie kwa loto ndini wa mianya ikibathukanyo ndini wa serikali ya Kenya Kwanza ila tumita broad based government meweta kwithia matongo kwithia mona niti ovaluku ta atongo ikumana na kilingi sikicha mathoa mama uta kwa mbata na umwe kati wasu ni John Badi ulawe muviani wa Kinandu Opio Wandai ni muvia wa Mwakina Mauta na Wycliffe Oparanya nungi kati wa muvia wa Ikundi na ungi kati wala molotetwe and then wa mivia kibathukanyo ni Beatrice School wa muvia wa Regional Development Hassan Joho na keni muvia wa Blue Economy na Mining na indi kilingisi ni kicha mathoa mama uta kwa mbata John Badi Opio Wandai na ondumwe na angi alama meeting alikoni ya ODM meweta kwithia ntamane ngwe mutiani munene maundoni mauta nikana kwikithia nikana kuthima hii momena utwika weyani ite kutongo esemithiani ila molotetwe amekatu asu ni CS Wandai muviani wa Mwakina Mauta Chirchir na keni wangaliko nengi ya Kenya Kwanza muviani wa Ukui ondoma na John Badi muviani wa Kinandu na paka koti wa umwe kati wa alama na nenete ulona ite with all due respect we did say we are going to communicate here clearly and openly that we have not agreed on anything so that we can carry this conversation forward na indi numwe kati wa alama nae kikaloni chawa kwa mbilidia na numila mbe munona kwa sekana mo serikali undu nenda kwa sekana ni methe iwe na wiwa no mene iwe ni as of then although kwisobikia muthenyani wayo kana tubikia muthenyani wayo nominie kwase kana nimekunenga serikali na viele kona nitwe kilungu cha chuma nkemweni kana kutwa isionena nya na kumamba solution kana usungio wa kwambata kwa mathoa mama uta vandi ya Kenya tusonga mbe tuikunikila amwe katuwa maundu alama kunikie kumanwa na maandamano ma muthenyani wayo na muthenyani wa kwambililia business count losses after the strike mabiasala mengi meweta kwithia makonikie kumana na amwe kwithia mana bingiwe na amwe katuwa atandithie kuma countini ya Murang'a meweta kana mana isikimantha cha shilingi milioni ya naimwe kumana na maandamano ala mana atwaiwe amwe ni mavithu ki ala mana atwaiwe na angi ni mabiasala ala mailite kwithia may operate on daily basis na mainabiki na kutaka na mainabiki na kutwaiwa ripoti ile nenganitwe thanguni ya the Daily Nation iweta kana amwe kati wa alama na atwaisi mavithu kiandhini wa mabiasala ma NND mamini yana kwiki wa mbini kaunti ya Nakuru and at least 21 protesters meweta kwithia maneki wembeni ange 13 makeki wembeni ku ya countini ya Laikipia na ange countini Sikibathukanyo na ala meweta kwithia kana manatwa isi mabithukia kana manatu meyeseso opportunity ya kabinda ka kuna na maandamano kutwa isi mabithukia ya salani isi amwene ndi na amwe makaweta kana they attacked private businesses in a bid to break in and steal the property. They will face various charges including malicious damage to the property. Alama twaisi maandamano asu kana alama tumiye ibusoye na kubithukia mabiasala mamwene ndime weta kwitha maikomanwa na matambia alama ilite makemeo kwa countini ya Nyeri andu atatu alama nako na nitwe na kubithukia mabiasala mamwene ndi na kwananga mali meweta kwitha maneki tumbeni wa kwambililia na mali chweyo na cash bill ya shilingi 500 kila umwe tusongeta na mbe twikunikila maubo wangi page 10 mona nitie amanyiwe muthenyani wa kwambililia na muthenyani kana mabisa meki vathukanyo mona nitie undu maandamano asu manokie kwithia matamba ikitie mikalile vanthi ya Kenya amwe ma NND mayoneka mailie o mana masietie mana mangali kana ngali cia ukuyoneka sikitwa parking mabisange makona nyamanda manola manatwa iwe katwa mobisa ma polisi na NND amwe mekiwe tear gas na ange makoneka atwa matatu makomete ngali ni sio kumana na kwa iwa ni mawia transporters call off strike to allow further
talks na indi kwi muthenya wayo ni vaminie kwithiwa nonena nya katua sekta ya ukui na ngaliko nengi ya serikali vena maminista meki vavukanyo mwini wa maundu ma ukui Davis Chirchir muvia ni wosese na Ken Kipchumba Murkomen ondume na Opiyo Wandayi na kino muvia wa Mwakina Mauta matongo nangi meki vavukanyo kana ngaliko ingi ino ingi ya ukui na masekana nimekwithia ni matwa isio nena nya na mabiki yo bandu nikana kunenga ni mwanya wa unena nya kutwaiwa kati wa serikali na ngaliko nengi ya ukui na maweta kana twibikia wa Keli which is 1 week kuma muthenya wayo ni mothi kumana nimekwendese strike ila itwaiwa Monday na Tuesday kana nimekubikia na kuiwa na wiwa no aba mwewa kana nimekuongamia nundu mease kana mene aniwa ni slingi no kumilimi ni na kuthewa ndeni wa mathoa kana ndibisi ya mauta muthemba wa diesel ni mawala methanguni ye 12 the Daily Nation twisongana mbe twikinukila mauwangi makonanitwe na wa Ebola na ni wola wende ye na kwikinyia muno kuya nthi ya DR Congo makule mayumwe niki DRC ithitwe ina ma siko mbingi cia wa Ebola nundu kubikio yube weta kana andu meiniva ya na imwe miongo 3 na umwe mabikie na kukwa kumana na wausu wa Ebola ola wikinite muno kuya kuya nthi ya DR Congo na indi amwe katwa maona nyuma siko isu kana mundu lotana na kwithia ena wausu peweta kwithia bena fever fatigue kutabika kwetu wa mundu kwalwe ni mutwe kwithwa wina joint pains na isu ni mwe katwa sindu ila yuwa wamina kwikundhisu ukwendeka kubika nthini wa masibitali kana sibitali ni kana kuthimwa kana nutona kwithia wina usu wa Ebola andwala meweta kana suspected cases yuweta kwithia sima na 5 13 miongo 33 yeweta kwithia na andwala mathimiwe na maikithwa kwithia mena usu wa Ebola na indi nthi ya Uganda ningi ile kwatikanie na sieko ile cia nthesu na yu report ile yumiswe eweta kana nthi ya Kenya muisioni wa kumbuka uno wa Ebola kumana na ndambuka ila siitwa iwe kati wa nthi ya Kenya na nthi ya DR Congo na Otau na nthi ya Uganda ila ni mutui wa nthi ya Kenya na kitumini kundi ya Kenya ke watu kwithia ni tona kwithia muisioni wa kukwatwa ni wa Ebola kwi muthenya wa yo nthi ya United States of America ni naamini na kumya report ya kukona mungu ndambuka cia NND alame kuma nthi ya DR Congo Uganda kati wa mbingila siku etwa kwithia sina siko isu cia wa Ebola ni report loto na kuisomea kwa oliku page 18 ithanguni ya The Daily Nation na indi twemini ni katuni kama muthenya wa munthi kala kanenganitwe page 19 page 5 page 19 ithanguni ya The Daily Nation na indi kanenete maundu makonanitie serikali na mathoa ma mauta kona niti muandikitwe Kenya Kwanza na aume mena suti mokiliti moko makuumilia kwoko masukumie kaboki sikala kaandikitwe kana kona niti mauta na kaandikitwe in case of incompetence blame Uhuru and the opposition ngaligwana ya serikali yasikana kithia mathoa ma mauta nimekwithia mena kana nibekwithia bena incompetence nthini wa maundu amwe katwala meokonia mwene nthi makasukumia moko makasi ati tailete kwithia twi blame ngaliko ila ya president uthimu yewe yanake ni Uhuru Kenyatta kana ngaliko ya ule asuno amwe katwa mawala utona kosa mathango ameli ukavikia na kwisomea na kumama mawwangi maingi alame nthini wa ithanguni ya The Daily Nation ondumwe na ithangu ya Standard saumwe wa kiokoni ungamire nataka miongo na muonza kiokoni cha umunthi na indi nenda kulikaneka na Mutongo TV na Mutongo FM ina chathiki nene kikwitwa Mutongo Night na chathiki kwikatwa iwe matuko 5 ni mamwe wa thantatu mwaitwendete musieni wa Masako vandu ve kwitwa Golf Club na bakethia bena maundu maingi ukethia ukabika na kutana bakethia bena maundu makonanitie sindu cia kithio cha kikamba alama matumia akalubu kakethia bo kinaki kethia bo na sindu ingi mbingi na kulika kaisali momoni akoso slingi maana tatu yesu ni regular VIP ni slingi ngiliomwe
nene na inde thia wendo stare bandu bena ka couch ukaiva slinki 2000 isune ni VVIP bena ini kivathuka nyoma kumela mbetani ya ukamba alawe utambua makethia matongo iwe ni kundia ya ta boys band usunike ni wa Maria bosi ungu ndalani otauwa kethia bo mundu kwitoka wa superstars akethia bo Sanita akethia bo John Mwasaha ni Mauda akethia bo mundu ungi kwitwa Mother etawa Bosco Mulwa onake akethia bo na Kanadi akethia bo umila muthenya usu ukomane na atangazi ma Mutongo TV na Mutongo FM tusamane kanywa tutindanye imwe kana tutumwanye na tuya fan ni matuko 5 ma mwezi wa 3 mwaka wa 2023 Machakos Golf Club na twende na mbe ni tukithia tuyi kunengelele metalatala yikivathuka nyobe na road show nene tukithia twithiuka tukomane na kubakube ni kwithia tautu yo launch ya frequency nzao ya Mutongo FM ile kukwata ba musini wa Masako musini wa Ilovi county ya Kiambu ondumwe na county liva kaniteta county ya Kajiado na frequency isu ikwata kwisla 107.5 kamemeni ka Mutongo FM ende baudi bongo bingia ukunikiliwa mathango muthenyani wa umunthe ciamina kwililika saile withia wikomana nake mundu Robert Mutuku kuma kuya county ni ya Makueni bandu betu wake nthini wa kilungu kenge cha muka na aini ma kilimo hai nitwa Salisha Beti Wambua ni kuendea muthenya mwailu.